Yes, breaking news, breaking iz'amakuru yihutirwa, amakuru y'ubutasi, amakuru akomeye cyane. N'amakuru mbazaniye ubu tuvugana aba FDLR bahuye n'ibyago bikomeye cyane, bari gukubitirwa iburyo n'ibumoso nyuma yo gupanga umugambi mubisha wo kugaba ibitero bikomeye cyane kuri mama 23. Bimeze bite mu gitondo cya kare mu rukerera hano kuri buno butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Butaka bwiza cyane, ngira ngo muri kugenda mubibona neza cyane. Iyo mu museso izuba rirashe habara ahantu heza cyane, urandebera nawe nk'uwo musozi. Hanyuma rero amakuru mbazaniye n'amakuru akomeye cyane. Hari mu Minembwe hapanzwe icyitwa genocide igiye gukorerwa abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ndaje gatoya mu kanya mbumvishe record y'amakuru akomeye cyane namaze kuba nkurikirana y'ubutasi ndetse n'ukuntu FDLR zatangiye gushwiragira ku rwego rwo hejuru cyane. Amakuru mbazaniye kandi n'amakuru akomeye yo ku rundi rwego, bitewe nuko mu gice kimwe gikomeye kabisa kibarizwa hano muri teritwari ya Masisi kiri kuberamo operation Simusiga, operation Karundura iri gukorwa n'uyu mutwe wa mama 23. Ingabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa by'umwariko FARDC mu gice cya za Warikare haravugwa ibitero bishyashya bishobora kuba bimaze kugabwa kuri ku barwanyi ba M23 bari kubarizwa hano muri kino gice kuri uyu mugoroba kabisa. Ubona yuko ibintu byatangiye gusa nkaho bihinduka. Ubu tuvugana turi ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa karindwi umwaka n'ibihumbi 2025. Nitwa Pacifique, tugiye kubana muri amakuru dutangira paka tunasoza. Ibuka gukora subscribe kuri Radio France TV, hanyuma utazajya ucikwa n'amakuru nk'aya ngaya tuzajya tugenda tukugezaho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma rero ndagira ngo unyemerere twite tunanzika n'aya makuru yacu, ariko mbanze nyahere hano muri teritwari ya Warikare. Muri teritwari ya Warikare hari kuvugwa ibitero bishyashya by'aba barwanyi ba M23 babagabyeho. Nuvuga ngo M23 kuri uyu mugoroba bayigabyeho igitero, bisa nkaho ari igitero ngo Karundura. Ni mu mugambi mubisha wa Kinshasa. Ku munsi w'ejo nibwo nakururaga amakuru y'ubutasi, ngira ngo abo tubana ku rubuga rwa WhatsApp nari nabibabwiye yuko leta Kinshasa ifite gahunda yo gukoresha indege drone za Suko y'ibyumwariko muri kino gice cya Warikare. Reka nze gatoya mbanze mbakwitiremo akantu k'akamap kugira ngo tuze kuba tugendana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, hanyuma mutaza kugira gute, mutaza kuza kuba mugira gute, muza kuba mucikwa. Tugiye kwita twinjirira hano muri pinga, kugira ngo tubariho dutangirira neza cyane gatanu kuri kagenzi kako mubashe kugenda mureba muri kano gace ka Nkasha ndetse nano kuri pinga kuri Bushimo. Ngira ngo muri kuhabona neza cyane hano rero muri pinga Bushimo, ahangaha hepfo gatoya kabisa muri kuhabona aho handitse pinga Bushimo. Ubu tuvugana niho M23 yageze, kuko yamaze kubirenga pinga irenga hariya muri abasirikare ba FARDC bazamutse bajya muri kano gace ka Nkasa. Niho bahungiye, ni naho bagenze intwaro, dore kari naho haherereye kino kibuga cy'indege cya pinga kiherereye muri zira axe nyine. Ariko ubu tuvugana ibintu byamaze kuba babana ibibazo bikomeye cyane. Amakuru avuga ngo iki rero, na amakuru avugwa yuko M23 yari iherereye hano muri za Peti za Katobi, utunuje tubarizwa hano muri pinga. Nago tupfa kwita tugaragara hano kuri map, ariko icyo nababwira cyo ngira ngo murabona ko pinga ni nakantu k'agasatere ugerageje gukurura agasatere umuntu ababona yuko kagize gute kihagazeho. Agasatere ubona yuko ari agasatere keza kabisa, kameze neza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma rero amakuru agira ngo iki rero, amakuru ari kuvuga yuko M23 yamaze kugira gute, yamaze gutangira gupanga n'ubundi umugambi wayo wo kugira gute kugaba ibitero kuri bano barwanyi n'ubundi ba Wazarendo ndetse na za FDLR n'ubundi zibarizwa muri iyi axe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. So bikaba rero bikomeje kugenda bigaragara yuko M23 nta mikino ifite habe na mikeya. So hanyuma rero ngira ngo ntago biba byoroshye. Munyemerere twigarukire muri buno buryo rero bukomeye cyane, mbabwire ko ibi bitero bibayeho bya Wazarendo byari bigamije kwirukana M23 muri ino pinga, ariko bikaba bitagize gute, bikaba bitabakundiye. Aho bari rero bari bagerageje kubagabaho ibitero, ariko birangira M23 igize gute yirwanyeho mu buryo bukomeye cyane.
ngira ngo murabibonye ko inakoze akazi gakomeye cyane hano muri kano gace n'ubundi kapinga, aho imaze gukubita icyitwa coalition nyaboneka irayikubise ku rwego rwo hejuru cyane, ivumbi rigira gute riratumuka. Wazalendo zizamukanye n'abasirikare ba FDNB aho bari baje nyine gukubita M23, ariko n'ubundi birangira bibagendekeye nabi cyane kubera yuko ibyo bari batekereje n'ubundi navuga ko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bitagize gute bitabakundiye. So barakubiswe bakubitirwa hano muri izi santere kabisa, ubona ko ibintu biba bitagize gute biba bitameze neza. M23 yari yiturije iri ahantu hamwe kuva mu masaha mu gitondo yiturije, ibona ko imeze neza, ariko kubera kutanyugwa kwa Wazalendo bagira gutya babagabaho igitero, birangira kigize gute kibahitanye kandi gihitana abatari bakeye. Nyaboneka rero ibi bintu bikaba bimwe mu bintu bikomeje kugenda biba binateye impungenge, binateye ikibazo gikomeye cyane kuri bano barwanyi bayi mu 23. Ntumbaze ngo araza gupfa abantu kubangana ute kugira ngo wenda imirwano ihagarare. Ngira ngo uko mubona uyu muhanda ni umuhanda wo muri Warikare, nari nagerageje kuzuminga ndimo manuka asa n'uwerekeza za Gisangani ngo ndebe ukuntu byifashe aho ngaho neza. Aha mureba muri uyu mujyi ni muri satre neza indani ya Warikare, ubu tuvugana hari kubarizwa FARDC, ariko amakuru mfite nuko M23 iri kwashakisha ku ngufu ku bubi no kubwiza, kandi ngo gahunda cyangwa se shuwa nukuza kugira gute kwigarurira n'ubundi iyi teritwari ya Warikare. Ngaho nguko rero muri Warikare nuko byifashe, nyaboneka bigaragara neza cyane yuko uyu mutwe wa 23 nta mikino ntayo, icyo bashaka no kugaragaza neza yuko nubwo bavuye muri Warikare ariko batari bigeze batsindwa, ahubwo ko bwari mu buryo bwo gutanga amahoro no kwirinda amakimbirane hagati n'ubundi y'ingabo za leta FARDC ndetse n'ababazarendo. So ngira ngo rero biba byumvikana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako ko nta kuba batagize gute, nta kuba batagize kugira ngo wenda himakazwe amahoro n'umutekano, ariko n'ubundi FARDC kagira gute ikabananira. Amakuru rero ari kutubwira ngo iki, amakuru ari kuvuga ko nyuma uko M23 yigaruriye uduce tugeze kuri 3 tubarizwa muri satre ya Warikare, hakajijwe ibitero. Amakuru y'ubutasi mbasha gukurura za Gisangani nkazana nkababwira, avuga ko hateganyijwe ibitero karundura bya drone ndetse na Sukhoi 25 bishobora kuza kugabwa kuri bano barwanyi ba M23. Ibi rero ibingibi munyemerere tubijyanishe nibiba bivugwa yuko uyu mugabo Lieutenant General Pacifique Masunzu ari mu rugamba hagati kabisa, ngameze nabi, gahunda yiwe nimwe gusa n'umugambi we numwe gusa ntujye uhinduka, nuwo gutsisura icyitwa M23 aho kiva kikagira gute kikagera. Amakuru kandi akomeye cyane y'ubwino nuko hamaze kuba hategurwa za drone na za Sukhoi zigiye kuzanwa zigatangira gukora akazi muri M23. Reka nze mbumvisha akantu kakari kodi gatoya, kakari kodi k'umuturage twahoze tuvugana gatoya hoza duhayereza ku makuru, mwumve FDLR ukuntu zahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Ndaje mbumvishe kabisa ukuntu yagiye bisobanura neza cyane, abimpaye nonaha nirinze kwita mbitangiza kuko wenda ushobora no gusanga hari ahandi hantu byakinwe n'amakuru baba baduhaye. Reka nze mbumvishe ukuntu yarari kuvuga nyaboneka, kanze mbumvishe. Niko yewe bigena umva wowe abwiraga manzito mwageze ibaraka ukaragenda hunga nako ashaka zabishambuka iyo zahungiye zaramucitse bacitse ku icumu aho ngaho ni muri Sud Kivu. Urumva ni babiyozi bishambuke wari urimo agenda higa za mayimayi ziwe zahungiye ngo muri za Baraka. Sasa reka mukomeze mwumve aya makuru ukuntu ameze, ngiye kukinira ijwi ryose ndirangize, hanyuma mpite ngaruka mbahereza amakuru muri Sud Kivu nuko nari mbanje kugira ngo mbumvishe aya majwi hata utaza kucikanwa cyangwa se data zigushiranye aya makuru ntuyumve kandi ukwiye kuyamenya. So gaho ni mukomeze mwiyumvire. Mucitse bacitse ku icumu bari rukanse binjira ibihura abandi batibuka mu ivire warabakurikira, ariko nyine nawe ni uburyo bwo guhunga. yabonye umukunga uri hariya mu Rugeza abona atari uwo kugira bwa no gutamporiza ngo arebe wenda ko yo hasiga abarundi akaba aribo baja kuntambara.
nyuma yo guhonda mwabonye ko batuje mu rugezi bataki za noro bamaze kuziheba zo mu ntuze za bikarakara barazihebye babanje kugerageza gushyira abana imbere y'abafurero ngo barebe ko bo batanga bagapfa ariko bakagera ku noro ariko biranga kabisa barabahonda none ngo maze itagiye kubahiga ibaraka. Yes. ngayo nguko rero nyaboneka ntabwo biba byoroshye barahunze bahungira imbaraga ibi ngibi rero nyaboneka rero niyo mpamvu mbazaniye amakuru y'ubwino mba ndimo ngenda ncara nyashakisha nkayagwaho nk'uko nkavuga ati reka nyumvise abakunzi bacu nta mpamvu yo gucikanwa n'amakuru nk'ayo ngayo. So rero twihuse ndagira ngo mbabwire namwe mumbwire muri komenti turi hamwe aba bazarendo n'aba ba FDLR barwanira iki bazabazarendo nk'ubu ngubu ariko wenda ibyo ntitubitindeho ariko reka mbabwire ko ihuriro rirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa nyine FRDC ndetse na FDNB bo bakomeje kukaza ibitero bikomeye cyane kuri M23. Amakuru avuga ko hari indege ziri gutegurwa muri Gisangani zishobora kuza kwerekeza uwo mugabo yari arimo avuga aho ngaho ba mayimayi bavuye bagakubiswe na Twirwaneho. Hanyuma izi ndege zirimo na Sukoyi ndetse na drone zo mu bwoko bwa CH4 izi ni utudrone dutwara amakopora tukagenda tuyarasa ahantu mu ibanga rikomeye cyane kubera ko tuno tudrone ahanini ntago tuba dusakuza cyane wenda nka za Sukoyi kandi na Sukoyi ntago igira urusaku rwishi gusa iraduhira cyane nk'ivubi ku buryo cyo ushobora kuyumva ariko amakuru ufite nuko Sukoyi ishobora gukoreshwa hano mu Minembwe ije kurasa kandi kazi karasa neza hanyuma abaturage n'abasivile ntibabyumve bitewe n'iki bitewe nuko nyine ivuga gahoro ku buryo bushoboka ubwo aribwo bwose kerekiri hafi aho ngaho igiye nko kurasa nibwo ivuga cyane. Hanyuma rero amakuru mfite nakuruye nuko ibi bitero biri gupangwa n'umugabo bita Lieutenant General Pacifique Masunzu. Uyu nguyu nubwo bivuga ngo ashobora kuba yarishwe uyu mugabo nta kwicwa guhari nta kwicwa ni muzima cyane arakomeye anameze neza cyane ariteguye urugamba rukomeye cyane rwo kugaba ibitero kuri M23 ahangaha muri bino bice bigiye bitandukanye n'ubundi bibarizwamo mama 23 ndetse n'abano basore batwirwaneho. Ubwo twamaze no kuva muri Kivu y'Amajyaruguru twikojeje muri Kivu y'Amajyepfo ndagira ngo ngende cacambura amakuru make mba mpafite hanyuma ku buryo burambuye turaza guhura mu masaha byibura nka saa 2 z'ijoro ndaza kuba namaze kuba mbatunganyiriza ikiganiro gikomeye cyane. Amakuru akomeye mfite aravuga ko ibi bitero biri kuba hano muri za Rugezi byabaye bigakorwa n'izi ngabo z'u Burundi barakubiswe bamaze gukubitwa batabaza FDNB ntiyabumva irituriza. Hanyuma rero nyuma yo bamaze kwituriza amakuru mfite mpaye nkawe neho ayo nguko rero nyaboneka ndabona amakuru akomeje kugenda bameshe ndabona amakuru angeze hambwira yuko hano bita Katogota urugamba ngo ruratangiye urugamba rw'imbatura mugabo urugamba ninkubwira ngo urugamba uze kunyumva neza wumve ko ari urugamba rukomeye cyane. Sasa rikaya nayo ndaje nyabagezeho amakuru ndi kubabwira yuko M23 yagize gutya rero yumva mu rurambo byakomeye hari mu misozi za Mikenke za Bijombo kugeza hano hafi no kwa Nyarugezi ahangaha hafi no mu Kiziba hari kuvugira amasasu barangije bajya gutanga raporo baratabara. Nyuma yuko batabaye rero bakubise koalisiyo yose irahunga none uyu mugabo ari kubashakisha ku bwici uyu nguyu birozi bishambuke ari gushakisha za mayimayi ziwe yazibuze zose birakekwa ko zishwe na bano barwanyi batwirwaneho. Sasa rero ndagira ngo murumva yuko ibintu ntago bigize gute ntago byoroshye nubwo hagataho bimeze uko ntago byoroshye abe na gatoya ntago byoroshye ibingi abigaragara yuko ibintu nyine bitagize gute bitoroshye abe na gatoya. Hanyuma amwe mu makuru akomeye cyane mfite ari kuvugwa haravugwa amakuru yuko M23 iri kugira gute
iri gukora akazi by'umwihariko gakomeye cyane n'ubundi kajyanye n'uru rugamba ruba ruri kubera he hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biravugwa ko kandi nanone kuri iyi shuro uno mutwe wa M23 uri gukora akazi gakomeye cyane n'ubundi hano muri Uvira indani. Operation ubu twamaze kwinjira Uvira, ngira ngo murahabona, namaze kuba mpakurura, muraje mwirebera ibintu bidasanzwe hano muri Uvira. Rero amakuru mfite nuko ngo ari abasirikare b'abatasi ba M23 ngo bageze kuri 14 ngaba ngaba akaba ari gutata ngo FDNB ngo ku rwego rwo hejuru cyane, bikekwa ko ngo ari n'abasirikare ba FDNB bashobora kuza kugira gute kuhasiga ubuzima. Ibi bintu rero byatangiye gufata intera ku mugoroba mu ijoro ryakeye, ubwo hagize gutya kumvikana ngo amasasu ku mupaka ahantu bita Kavimvira. Kavimvira biravuga ko humvikanya amasasu ariko ntihamenyekana bayarashe, ariko bikavuga ko ari coalition yari iri kugira gute, yari iri guhangana. Ibi bintu rero sinzi ngo wenda ngo bizagenda bite cyangwa se ngo bizarangira gute, gusa amwe mu makuru akomeye cyane nyaboneka mbamba afite n'undi ajyanye n'urwo rugamba ni nk'ibyo byose mamubona yuko biba bihaye nyine bitoroshye abe na gatoya. Hanyuma twizamukira gatoya tuve maho muri za Kavimvira twigire muri Runingo, hano kabisa muri Runingo indani kwa ndani, twinjireyo neza cyane mbabwire uko byifashe. Amakuru mfite hano muri Runingo nuko utambitse gatoya mu gace n'ubundi byegeranye hano muri Runingo, nuvuga ngo uva Runingo uva Sange ukerekeza Bwegera ukatujya za Ruvungi ukatuzamuka werekeza muri Runingo, aho ngaho tayari mubona amaze kugira gute kwinjira. Amakuru ndi kuwakurura rero nuko M23 yahigaruriye, ariko ibitero bikaba biri hepfo y'uyu mujyi muri kureba kabisa. Hano muri Runingo ibi bitero rero bikaba biri kugabwa na M23. Sasa ngira ngo murumva ko ibintu bitagize gute bitoroshye. Hanyuma ndi makuru y'ubutasi ifite nuko M23 yongereye ingabo hano muri kino gice n'ubundi cya Runingo. Dore uwo mujyi ayo quartier ni ya Runingo, ndetse hepfo yaho ni za Ruvungi, aha naho hakomeje kugenda habera urugamba. Hanyuma mbabwire ko kandi muri Karehe naho hari kumvikana amasasu akomeye cyane, mu gitondo buri kujya gucya kabisa, kazuba mubona kari kurasa neza cyane kuri buno butaka bwiza bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu misozi myiza ndetse ahantu hari ubwiza nyaburanga, ubona yuko ari igihugu cyiza kibereye umutekano ndetse ituze n'amahoro, kikaba igihugu cya mbere ku isi kimeze nka Edeni, cyiza cyane kabisa, gifite ubwiza bwishi cyane. Iki gihugu rero gikomeje kuberamo intambara ikomeye cyane. Aka gace ka Karehe by'umwihariko hano muri Katana hakomeje kujya hagaragara za wazarendo nyinshi cyane, zigenda zikagira gutya zikagaba ibitero kuri M23 mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ugasanga ibintu ntago bibaye byiza. Hanyuma rero nagira ngo mbashimire mwe mwese twabanye, mbibutsa gukanda kuri subscribe. Nitwa Pacifique, iyi ni La Defense TV. Ubwo rero nyaboneka ndagira ngo tuganireho gatoya ku bantu rwose mushobora kunyumva, ndabinginze mu nkandire kuri subscribe. Murabizi neza cyane nari mfite channel yitwa Relax TV 1, yari channel nini cyane pe, yari channel nini, bagira gutya bayisiba kubera nyine ngo twakoze amakosa, turangije turenga ku mategeko ya YouTube, tutari twagasomye neza, ariko ubu twarabimenye. Niyo mpamvu turi kubasaba gukanda kuri subscribe, noneho channel zacu ntago zizasibwa bitewe nuko amakosa twakoraga twarayakosoye. Hanyuma rero ndabasabye ngo mukande kuri subscribe kugira mutazajya mucikwa n'amakuru nzajya mba nabateguriye, kuko na makuru meza y'ubutasi. Tugaruka hano mu burasirazuba bwa Kongo, tugaruka imbere mu gihugu, hano mu gihugu cy'u Rwanda, tukerekeza mu gihugu cy'u Burundi, tukarya hirya no hino ku isi hose, tukagenda tubabwira uko byifashe, abaturage uko babayeho n'ibindi bigiye bitandukanye. Rero ushaka wakanda kuri subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru nzajya ngenda nkugezaho. Soza amakuru mu mujyi wa Goma ku munsi w'ejo hari inama n'itangazamakuru na M23 basobanuraga ku byavuye mu myanzuro y'ibiganiro idoha muri Katari. M23 yatangaje ko kandi idashobora kuzongera kujya kuganira na leta Kinshasa mu gihe nibyo baganiriye batari kubishyira mu bikorwa, ngo barekeraho kugaba ibitero kuri bano barwanyi,
ubwo rero ibiganiro ngo noneho bategereze bazabisabwe babone kugira gute kwerekeza mu biganiro. So ubwo rero ngira ngo muri kugenda mubisobanukirwa neza cyane gatanu kagenzi kako muri Sake ku munsi w'ejo hakorwaga ama operation y'amasuku byagenze neza. M23 kabisa ubona ko yabigenje neza, irakosora buri kosa ryose ryabarizwaga muri zira axe. Reka rero mbashimire nyaboneka ku bwitange bwanyu, mwarakoze cyane ku joininga groupe zacu. Unyandikire kuri 079 46 684 ngushyire muri groupe ya WhatsApp ujye ubasha kubona ama video y'urugamba ndetse ubone n'amafoto. Ibyo tutanyuza hano byose uzajya ubisanga ku rubuga rwacu rwa WhatsApp. Nitwa Pacifique, iyi ni La Defense TV. Dusubire mu makuru yacu ataha. Bye bye.